ngithi kangithathe leli thuba ngibonge sponsor sethu lo Hub Essential kwekuthi bekangasichaza ngale mali ukuthi kudlale labantwana. Siyakubonga lokho ngome kuyakhuthata nalabantwana batowathi ukuthi ibhola iyasithi yahlanganisa bangakhona ukuthi bese bangenela imikhuba bahambe bawuganga. Siyababonga nje ungathi bangachubeka basichase silihhovisi laho siyakufokotela lokho. Ungathi tonke tigodi nawo onke ama club la under le region yethu siyakhuthatha ukuthi akawakhe lama juniors batodlala labantwana. Ngome ngilokumcoka ukuthi umthenze uhlaba usamile. Siyakucela nje ama-team akakhuthalele lokho. Siyibongele neJoveni leseyimele esigodi semaphalaleni. Indlela ledlale ngayo siyethemba itawuphinze imele lesigodi semaphalaleni ngconywana naseyidibana naletinye tigodi. Singo nje siyakhuthatha budlelwane bunye kubede nemisindvo. Nanyalo siyacela ukuthi labantwana bamane bangaungenela lo msindo bese ungenela ukhanze sewubangwa ngabantu labadzala. Abantwana bakhuthathwe nje ukuthi ibhola iyadlalwa iwine groundini naliphutha lentekile kube bethu umsindo bamukele lokho losekwendekile. Siyabonga.